rero gahunda y'akazi kuntu iteye hano haruguru muri kano gashyamba kwa ruguru harimo agafande kananiranye kagoranye urumva rero ndagira ngo mwoherezeyo ugende urabizi ko intege z'abagabo ari abagore iyo dufite abagore nimba tugira imbaraga ewa ugiye kugenda urwana urugamba ndurwana miliyoni 3 ngenda zemeye nzaze miliyoni 3 zose miliyoni 3 ndazemeye miliyoni 5 ndazemeye Sasa huyu alibobo kumbe mjini ndio akili utapiga sasa huyu kumbe mjini ndio na akili tu utapiga Hey! Sasa huyu Sasa huyu ukagafande kamereye nabi kuki iyo mbesiri bakanga reka nze ntezamo n'umusore wanjye mbere kuko tubigenza ntakabakanga 10 minutes turatuhageze sawa
kanze menyeshe madamu ko ngiye mu ishyamba abasigaye ku rugo nkwereka akantu njya kwikorera. Madamu Karabe mugabo mwiza. Ubu rero madamu ngiye mu ishyamba, ntago mbizi neza iyo umuntu agiye ku rugamba ntago abazi n'imbaraga garuka cyangwa ataragaruka. Ubwira abana ko ndagaruka ku mugoroba kandi urugo urucunge neza nk'umuntu w'umusirikare. Nese mugabo mwiza uragera utananseze? Uyiteho. Sawa rero kandi ndagiye nawe ugume kugo neza. Sana ajya akazi. Sawa subira mu kazi kawe. Musore wanjye uri tayari? Yes sir. Urumva wajya ku rugamba ukarwana? Yes sir. Ka gafane ukamere nabi ngura tuyende mwereka ibintu dukora hirya ku rugamba. Tujye kurasa abantu. Ndio afanye. Ntambara igiye gutangira. Twagiye.